Ngumabhena imbuduma sigogo sakubungweni umasoka sokile imalukazana kwaMbonani umlotshwa kozingelwabo nguluba zembelana enye iyaquma makhonza khonzele futhi abanye bakhonza bagoduka abahala baqedwa. Ngiyandotshisa igama lami ngingumama Semabhena umama Masemula uchairperson wehlangano bomama 22 ngikhamba noHari Chabangu nokunguye unobhala wehlangano size la namhlanje sebukhosini bakwaPhangweni eBhetali emzinoni lapho sizogidinga khona ilanga lamagugu. Sihlanganani bomama 22 sithanda kakhulu ukukhuthaza abantu abatsha ukuthi abakhambele iminyanya yamakhosi lapho kugidingwa khona ilanga lamagugu ngebanga lokuthi kulapho bafunda khona imvelaphi yabo, kulapho bafundiswa khona ngesiko, kulapho bafundiswa khona ngomlando wethu simaNdebele. So ngokutsho njalo bengibawa begodwa ngiyakhuthaza ukuthi abantu abatsha abakhambele iminyanya yamagugu. Okhunye begodwa sikukhuthaza ukuthi amaNdebele kuqhakathekile ukuthi sibumbane, sibambane, sithandane, sihloniphe isiko lethu. Engakutsho begodwa ukuthi sihlanganani bomama 22 asivumelani nokuhatshwa kwesiko enkundleni zokuthindana kuma social media. Siba ukuthi aboma, abantazana, abobaba abalise ukukhuluma ngendaba yesiko noma lisiko labomma noma lisiko labobaba enkundleni zokuthindana ngoba lokho kwehlisa isithunzi sesiko lethu simaNdebele. Ngiyathokoza.